Kejinya ki baklam put sngi jong ginong trai SSA hapok secretary jong all Mikhlaya SSA Non-Teaching Staffs Association kalakan jo syakakat khandai sngi kat pramit ban penboy ka sukra jila ban pen ulong no ya ke jing dawa jong ki ban kentiu ya ketulop syaka prapo persen. Hakajing kan bar nonglum kubol mentaka kat khandai trik noila ajal pusau ka presiden nyo ka association ka kong Jennifer Senrem ka itu ba kan yong jingalang mentaka ban sim ya ka senjam ka kamteng lada ka soka kadang yai menti. Ka ongru ba kajing beteng ya kajing ki kadai namar ba kampat hun ya kajing ya kendu kumba sansen hadu menta berkesoka jela ka ong ba kesoka ka tua wan pen ke utang al persen bat ka increment ke basan persen henry ya kajing dawa ka ba 40% kesoka kampat la ban ai ka rai la ban kedau ba kesoka jela ka thung ya ka rationalization committee hapo kajing ram commissioner and secretary ubiji koma mantri ban examine ya kajing dawa kinong trai SSSA. Still ni buat banyak rai mentah kesini, dengan tarai yang ni haban lek lo bakam tinggi, bakal sokar kan kam sengap no yang ni hab lek di gigi agitation tambah ya kata ni 4 ban rai kan 3 minit, nama boleh ya ke isi rumah dang buat banyak call yang ni sasisian, kenang ini syong banyak decide bahar bagi members, nang tu ni salah ban pet kumnu kata, ni haban pet mentah kesini kalau kumnu kan je kan kejongi, dep nang tai tinggal saya perkat. Ke gila kelingki bangin le ne ke gila ki bangin sa shim ki next step bangin shim mo nga bandaya rai bahan mar kani kam de kam politics ne kam de kam shimat jungno kade kam jungi jakpo jungi we member jung ni association namar lada jakpo kade we are fighting for our survival. We are fighting for our own right. Nanti lada kat kum kani ke democratic country bangi ong mo kam don syuk freedom te long yang ni rukim perkat syuk te long kajing e ka bakral sarkar ke don kadak jing ki ka sarkar ka dina menta ka jing bahajong no update na menta ka jing bahajong ni we ban ai ni kita kan living minimum wage pangila ban ngila ban yat ban yen kat kum ka jing yat jong ka por mo nanti lada kam perkat e kata te Asyam ji ini ban ni haban pet di kinu kilat pinti bangin haban yo ya kata ka hok ka jong Islam palat pi ras nem tu pi mentan ai sen ai kala ni su thui ten rei ya kata ka ras nem baki 4 le te beli kin kim le no mar dada kila dab le ni ras nem ngam thrai ding jinja kan ni in pet bre ka sarkar ka bare mun pe kan ni ka ja ka MDA 1 MDA 2 hi ten rei long ni su thui jing e jong sarkar tang ban rei beli film le di pas nem gajing kali jungi beli mata kali beli film le di pas nem shwa beli pen stok lagi ni nalor dong ba ni fight na mata kakam jugi we kakam yap kakam bamdi kam yap kam immo ni fight i right la jong i hok la jong i jakpo la jong la dai jakpo kini no te ka e ka ni ban shim kan gono ga steps ne kan gono ka jing im jungi mo ka jinjar kan jadi na jinjar ka jing e ni shim ni members bro ki ni sas long haban perkat hi ka kuman do kan ni de bakala le bakala hi ba plus nam shwa beli kam le kan kata kan jing ni kat bengi pha ai ki jing namal ka staff jungi bon pi ta poi 1000 plus di mentala dengi ken da ki bakala ning tai da la shim ka final approval ngiru ngitia namar balik ki ongi 1.3 lada kim ai kata ka written assurance yangi kata ka written communication yangi bakin da join 3 baknaru bakin le lo ek kam tingi rungin 4 lak ban le ka bangin join kata ka jing 3 ka jongi tingi don kam ka jing tho ka biang timeline kan kat no hadu kat no sni gila ban pendam ta tingi la se ban 3 ho ngi rungin ko ai ban 3 namar balik ka kam buk la bon ni la tip la pile up kum kita responsible ni mangilong kam jing khya ba pi kadi ni haban long man annually la yo approval pi ya ka budget ru tena kata kadaw ni kwa den ba ni kwa hi ban tre no taman re la ka sarkar kam perkat kam ay ni tak assurance with time frame tingi ru ka sham jing e ngi namar bangi la pe gi jing e khi ru la da ki ai gi assurance wat lagi la ai ka assurance ru ting kampat seiso tementala dangi le tre te kabor kal along ka jongki kimot kila ban le ngi kat bakimon ten re kata ka jingi keren jingi bandong enhancement don namar nila up kita pras nem nila kerpat kirupat ada gidai sya gidai buat bende la de bende do kam semsra belekin ki penjinjar kan ni dina ta kadaw ngiru ngi omban ya ka ngin haban continue be ini agitation hado bangin de yo ya kata ka jingtho ka balong clear picture with time frame kan sya ngi la ya kampen sensor hi namar ban ya reject than do bomlong
Debat ke sorkar kalau terwar ini untuk arpesan years of service mo seniority wise, but kalau promise ini but ketuk annual increment ke bangim 4 juyo atau 1% every year. Begitu arti liman kila kami nilai kami sutu. Henry haba pai pacak 80% ya katu pada hadu mentakim 4 lah. Henry di sisa nak kalian jungi lah sedang penjun sur ya ke sorkar. Nang iru ni hap perkat ya financial burden dengan sorkar mo. Kena tak kadang sutu itai benta tingi ngitrai ban penjun sur. Kadang bang gila ban peteng ni kajing ki jungi gelong bang ngimpat hun ni katu kajing ya shong meeting ki jungi ba la shong pembahasan sin mentah tina ta kadang ngin sahaban continue ki agitation jungi bat kalalong mentah khat pramid khat khandai sngi bat mentah ka sngi ti kala ajrong kan agitation ngatrai ka sin baningkong ba kan agitation ka company mo kala ya dok khat khandai sngi ti kadi tak ka jing bam hun hi kadi ka jungi ba impat hun ni kata kajing terwajum ka sorkar.